Vročina na Cipru ne pojenja, prav tako pa se veča vročica pred prvo tekmo tretje runde kvalifikacij za Ligo prvakov med Mariborom in Apoelom. Dan pred tekmo so nogometaši Maribora dopoldne opravili najprej analizo tekmeca, potem pa sta v sproščenem vzdušju v prijetno ohlajenih hotelskih prostorih pred novinarske mikrofone sedla kapetan Marcos Tavares in branilec Argus ter strnila nekaj misli in pričakovanj pred dvobojem s Ciprčani. Prva tekma je zelo pomembno. Pomembno je, da tu ne izgubimo 0-0 ali zmagamo. To bo zelo dobro za nas in bomo odločili v Mariboru. Per me abbiamo una grande chance, no? Po mojem imamo eno veliko priložnost. Sarà difficile, Bo težko, loro sono esperienti, kajti Apoel je ena izkušena ekipa. anche noi adesso, no? Abbiamo giocato 2 Liga Europa già, Zdaj smo tudi mi, ki imamo za sabo dvakrat skupinski del Lige Evropa. però penso che domani sarà 11 contro 11 e se loro sono forti anche noi siamo forti. Bo pa jutri vseeno to, ne glede na vse predzgodbe, boj 11 proti 11. Abbiamo giocato contro grandi clubi già, Tottenham, Lazio, Panathinaikos, Glasgow Rangers. Doslej smo kot ekipa igrali že proti Tottenhamu, Lazio, Panathinaikosu, Glasgow Rangersu. Abbiamo preso tanta esperienza già in questi tipi di partite Te izkušnje iz teh tekem so neprecenljive in nam veliko pomenijo pripravi na to tekmo. e sicuramente domani possiamo fare una grande partita. In sem prepričan, da nam lahko uspe ena dobra predstava tudi na Cipru. Še posebej Tavares bo proti Apoelu dodatno motiviran, saj na polletno epizodo v Nikoziji nima dobrih spominov. Ni preveč dobro, ne. Sem bil tu 6 mesecev in nisem igral preveč. Pa sem dal neki gol, 3-4 gol, ampak to je moja motivacija, ne. Moja motivacija za narediti dober rezultat, gol in pol, imamo velike šanse za Ligo prvakov. Zgodnje večerne ure pa so bile potem namenjene uradnem treningu. Potem, ko so dan prej trenirali še na pomožnem igrišču, so vijoličasti preizkusili še zelenico na osrednjem ciprskem stadionu. Ta naj bi bil za dvoboj ciprskega in slovenskega prvaka po nekaterih napovedih celo razprodan. Pa mislim da svi mi koji smo u sportu da se moramo veseliti, da nas gleda što veći broj ljudi, da to može biti samo na neki način poticaj, sigurno da će oni svojim navijanjem biti veće pomoći svoje momčadi, ali momčad Maribora je navikla igrati pred dosta ljudi i za sebe ima jedan kontinuitet igranja u Europi, tako da čak što više mislim da to neće biti hendikep.